about it. Amen bazalwane. Ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi sitha siyakwazi ukuyitshontsha igift yakho. Noma ngabe powerful kangakanani, isitha siyakwazi ukuyintshontsha igift yakho. Ngizama ukuthini ngalokho? Ngizama ukuthi be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Ngifuna sifunde la. Just one verse sengicedile. Ngizele nje lokho. Angizelanga okuningi. Ngizele nje lokho ukuzokukhumbuza ukuthi you know what? Hey, la emhlabeni kuningi okukhona. Vula amehlo. Be careful. Chronicles bokuqala chapter 29 verse 1. Then King David said to all the assembly, my son Solomon, God has chosen him alone, is young and inexperienced. The task is great because the temple will not be for man, but for the Lord. Amen bazalwane. I hope uyizwe lento. uNkulunkulu umbusisile uSolomon. uNkulunkulu sekakhulumile phezu kwempilo kaSolomon. Mara lapha besifunda khona siyathola ukuthi into kaSolomon yobukhosi beseyintshontshiwe. Amen bazalwane. Beseyintshontshiwe ngendlela yokuthi vele if bekangekho uNathan vele ubukhosi for uSolomon besephambili. Namhlanje kuseni zingakho izinto zakho bebakhulumile ukuthi wena vele wena uyilokhu, wena uyiloya, kahle kahle wena udokotela, mara isitha ekususathana sakutshontsha lokho. But ngizomemezela something ukuthi there is still hope. There is still hope. uJesu njoba khona noma vele wena sebakudisqualifyile noma sebakhulumile ukuthi wena usinto yalutho, but namhlanje kuseni ngizokukhuthaza ngizokutshela ukuthi there is still hope. Mangavula inhliziyo yakho uthi you know what, Jesu seyintshontshiwe igift yami. Jesu isiphiwo sami sesintshontshiwe, mara namhlanje wena ungasivusa. Sizwile kulamaviki adlulile ukuthi umncwabo the proceedings was going there, besekuyiwe emncwabeni sekuyongcwatshwa kahle kahle, sekuyongcwatshwa kahle kahle, sekuphelile. uJesu wafika wamisa umncwabo ngenxa yokuthi abone ubuhlungu benhliziyo kamama. Namhlanje akadingi ukuthi abone ubuhlungu benhliziyo kamama, udinga ukuthi abone ubuhlungu benhliziyo yakho. Amen bazalwane. uJesu makabona ubuhlungu benhliziyo unendlela yokuthi bese ujika isimo. Makabona ubuhlungu benhliziyo uJesu unendlela yokuthi bese uqeda umncwabo, astop umncwabo bese kushintsha isimo. Amen bazalwane. Ngiyancenga bazalwane. Ngiyancenga bazalwane. Ngiyancenga bazalwane. Namhlanje kuseni ukuthi noma sekungathi igift yakho intshontshiwe, mara balekela kuJesu. Hayi angazi kuyazwakala mdluli na. Balekela kuJesu. There is hope mawubalekela. Imagine uNkulunkulu ukhulumile, uNkulunkulu wayishaya istamp lendaba. Mara lobukhosi bese buntshontshiwe. Le ndoda mawufunda kahle iBhayibheli lithi wamema bonke amakhosi nabantu abaziwayo, powerful people abakhona lapha kuleya ndawo. They were so powerful, mara okhona uAdonai wabayenzela idili
ukuthi vele yena sekayinkosi. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi ubukhosi bese buhambile. Bazalwane, lento serious. Phela wena uya powerful. Phela wena uphiwe wena. Amehlo lawa ahambile kahle kahle makungabi excuse yokuthi le talent uNkulunkulu akuphe lona bese kahle kahle kuba ukuthi alenzeki. Ngiyanicela bazalwane, asiphakameni. Ngicela umhlabelelo. Khuluma nami ngimamele.